Tipra siklarno saksajung yakung basaran bagai edisi hapuni pajengtei tipra hamungoi ketal website phiaugir jaka a website ni bisingtei nung edisi hapung thani loan na harimanai o loan sapsa manai baike o website hai manai baike registration khlainai sing awatini o bisingtei sing silayan. Hi friends, lamsodor no anjena. Friends, hasti hapangbo podre pod lamatei tiprasa siklarno tei hastini siklarno loan rejawo tiprasa no kai ST corporation presente loan rewo all loan podre pod klairo baksana auto pairo tractor pairo abo haiki podre pod loan rewo abo haiklaino edisi hapangbo rejawo tiprasa rokno gobangma bekar siklarno hinke laithangnai bisi iba laithangnai jorarago hinkai je edisi hapango loan rijangmani iba omo hike auto mal khurjangmani abo hike offline direct thungai kagoj maro aro kwbangma kebung nujago janija hamjam borno simi rumarok abo hairok nugo piaba tabuk tepra mothai tujilungbai belekhaino kaham kotor khlaijagui thangui dong tamangkai tini tipra hamungui website katal phiaugir jaka tipra mothani founder bubakra prakrisu maniko dermani yaktui o website ni bisingtei nung auto malkhni bagai loan apply khaimanai edc hapangni o auto loan no sabso eligible phai singamo nailayen ek number nung jesike phano edc under ni borok no nai edc area ni borok no nai tipra sapang thu one sapang thu jes sapang thu edc area ni borok no nai দুই নম্বর হংকাই নিনি উমর 21 সিমি 45 বছর জরা নানাই 3 নম্বর হংকাই নং ক্লাস 8 পাস জাক নানাই 4 নম্বর হংকাই নিনি নগ কারেন্ট কানেক্টিভিटी kaham নানাই কারেন্ট কাগজক ঠিকঠাক আমতি হাই বরক নানাই 4 নম্বর হংকাই লুখুঙ্গ খরচনা মানাই লুখুঙ্গ খরচনি খরতাম রক এলিজিবল উনলা কারণ 5 নম্বর হংকাই লুখুঙ্গ সাইকেল খাইনারক হংকাই মাইয়া লুখুঙ্গ চাকরি খাইনার কাই যে আ লোন বাগে এলিজিবল উনলা 6 নম্বর হংকাই যে অটো প্রাইস দমনি কোন কক তাবুক 3 লাখ ফানখা আর 3 লাখ ni bisingo 15% nung advance marnai tab kon কক 100 টাকা হংকাই 15 টাকা নি সাং marnai abobo borok de dinai nung jodi eligible ni thangkai borono de dinai আর de ni bisingo rang 15% marnai tabo opundam 100 টাকা 100 টাকা নি 15% kai 15 টাকা rang sikang marnai nini civil score 680 nganai abo hai abon select kom ke nung loan mangla iba o auto payan bagai nono bank loan regla next hongkai nin thaniwo ration card onanai ration card kori ke nung manja edc hapone phajing tei 20% subsidy janai naji 20% subsidy nai edc hapang nono nini auto 100 টাকা angkha 100 টাকা bisingo 20% kai naji 80 টাকা tai 20 টাকা nung runa nanya 100 টাকা nung auto pakha hingkai 100 টাকা bisingo nung 20 টাকা nung runa nanya loan tai suna nanya abo edc hapang runai abo no subsidy next hingkai je loan na khanu kon ko amato loan baisi auto nung loan ma sunai 6% balainya kom hingkai amha blakhainya kom edc hapani phajitei nono offari tango 6% 6% ji loan ma sunai omobo 3 বছর te 5 বছর nanai yang minimum hingkai 3 বছর maximum hingkai 5 বছর ak taran pasunai aboni bade tai inya hingkai bhaike apply khainai phaising abo serulayan puila google thange search khalaidi www.tipraham.in aw search khaigaro manane inya khiba buba grani facebook page thani bini facebook page tala post khaino gana a post thangai aro www.tipraham.com .in hinugana aro click khaya aro click khaman pore ya goro kanya noro kaisa form manana o form no fill up khaji aro mungsa eko kuthuk rei basic je nini babuli bungtamo nini bungtamo nim para boro same awa sijanai last to hingkai document tam na ration card pan card Aadhaar card, PRTC, ST certificate, ni recently photo, tai driver license nangnai.
the driver license kuri hingga oro eligible inga je ADC habon de criteria sia dong norgui man kana screen nabo te ang saka driver license kuri hingga oro eligible inga amuina no je driver license nang tumise obo apply khaimano ngai te prasik la kumo dong bike chalo tonai nukmo black chugya gorib abo hai borok ngai doctor ke apply khaimano a iko luno abo bistong la je sing press meet bisidi khonaka abo 6 month joran bisingo tongnai abon pore alada ngui thanga bane alada bagi phana bo preparation khlainai haipano 6 month bisingo doctor ke apply khaji especially je bekar tona sigla rok nor doctor ke apply khaji nin langmani bagai no saksesu basemana ngai nor saima kana bahe khurone bahke registration khlainai dili jada khai lai re ngai tin bagasma jotono